TV clear to te chibevek ole vanal chuangi kania Chanchinthar Ii longai thlang u amasa in chanchin langsar zwalte MZP in June ni som pathum sang ni som ni pangaral mangeya zirtir to aikal late laka action laturin sarkar an phut Sarkar lai pui malakna understanding lifelong learning for all in society ulas noya ziakle chiar thiamvek na state a Mizoram puan ania ulas malakna noya ziakle chiar thiamvek na state a puan masak ber ani vokpul shi ASF leng thar le awangin voin khan Mizorama vok somruk le panga an thi bel le a voina vek ASF awanga vok swat somthum le paruk anombok tuna chanchin kim changsokin MZP in June ni som pathum sang ni som ni pangaral mangeya zirtir to aikal late laka action laturin sarkar an phut Thuthar theder tu te komin MZP shwai tu ten he thuhi vo in khan an soya anei zon na an hlo mu na po thok theilova aikal la te chubana a thok pe te latura sarkar an ngin thu an soi sarkar in zirtir to aikal lak ti top tura ma alak na MZP in an thlop thu soin MZP po in a thei anga sarkar malak na an choi om thu an soya aikal lazinga hemikonga MZP in ma ala ti shia an na zomle ta te po anom ni in an soi vo in thlengin district paruka changin sikul som palia thok mi somni le pani aikal la report an don to thu MZP shwai tu te chuan an soibok Sarkar lai pui malakna understanding lifelong learning for all in society ulas noya ziakle chiar thiamvek na state a Mizoram puan ania ulas malakna noya ziakle chiar thiamvek na state a puan masak ber ani Ulas hi Sarkar lai puya Ministry of Education noya malak na ni in ulas noya ziakle chiar thiamvek na state a puan ni tur hian state a mi pui omza ta changa te a za a songkole panga aya tam ziakle chiar thiam ni angaya hete funga chang hian Mizorama ziakle chiar thiam za chu periodic labor force survey PLFS sangni somni pathum changa sangni somni palia za a songkole parat point bial pani ani ziakle chiar thiamvek na state a Mizoram puan na hun hi nimin khan MZU auditorium ni ania Chief Minister Pulal Doma Chukhwalia ni in Union Minister of State for Education Pujayant Chowdhury le Education Minister Dr. Vanal Thanate khwalza om ani Chief Minister Pulal Doma chuan Mizoram ta na hun sinchia thak Mizoram chanchina shareng to tur melung thutak kan phun atia Mizoram in hedin hun athlen theina tura thok tu te zong lom thu shilin mi pani khatte thorim zara lo thleng ani lova ram mangai tu rim taka thok mitam takte zara hedin mun hi thleng kan ni ti in anjinga poimo ber chu ziakle chiar thiam du a kum upat nu po a zirle sham mi sang khat zaruk somkwale pani te anni atibok Pulal du omat swan ama saber state ni hi aswan oma achaber ni zui reng kan tumang ti in ziakle chiar thiam na state mai ni lo mi thiam tam tak omna state a Mizoram chu siam an tum thu asoya chumi a thlen theina tur chuan mitin in mo phurna an nei cheu ti soin ichang tlang u ti in ram mi puite asomani Union Minister of State for Education Pujayant Chowdhury po in hunrei tak chung India ramathil ti theilo angangai ziakle chiar thiamvek na state ni thei masaber Mizoram alompui thu asoya he hun thleng thei tur hian ramshoi tu chane angaya na thok tu chale khwale tui chane angai ti in Mizoram chuan amamo tin reng in nei vekani ati Education Minister Dr. Vanal Thanan Education Department le atho pui institution zongsong a thok tu te thorim ra ani thule koshan le tlomngai pol te poin an tho hlok le ti soin lom thu asoibok Vokpul shi ASF leng thar le awangin voin khan Mizorama vok somruk le panga an thi bel le a voina vek ASF awanga vok swat somthum le paruk a ombok HNVT Department how tu te soidanin ASF awangin voin khan lungtlaya veng pahnia voksom ni pasari an thia siaha veng som pakhata voksom thum le pariat an thibok voin vek khan lungtlaya veng pahnia ASF awangin vok somni le pakhat swat ania siaha veng pakhata voksom panga swat anibok kumin kumtir lama lungtlai le zol nuama vokdam lo le thi te African Swine Fever ASF wangadam lo le thi anni ti kumin March ni somni a fin
fia ani atangin vo in thlengin Mizoram ASF awanga avuk thi sangli zani somsari pakhat anom to a hemi hun chung vek hian ASF anga vok swat sangkha zani somriat anom to bok kumina siaha districta ASF awanga avuk thi le swat tamber to in vo in thlengin siaha districta hian ASF awanga vok thi sangni zali somsari pasari le vok swat zasari somkwa pahni anom to a Longtlai districta ASF awanga vok thi sangkha changa somli pasari le vok swat zathum somriat le paruk anom to lunglei districta kumina ASF awanga vokthi somsari pali le ASF awanga vokswa somnga le pali anom to a mami districta ASF awanga vokthi za somsari pathum le ASF awanga vokswa somli pariat anom to bok HNVT department in asinchia danin ASF hian siaha districta khwale veng somni pakwa alu chilmeka Longtlai districta khwale veng som pasari lu chilmekin lunglei districta khwale veng panga le mami districta leveng pathumte alu chilmek bok ani kumsangni somni pali changa sangni somni panga a siaha districta HIV kai za somnga le panga le lunglei districta za somni pathum mu chwa ani Siaha districta kumsangni somni pali changa sangni somni panga chunga thisen endik sangni zani le pathum zinga HIV shikpai za somnga le panga mu chwa ani a hei thisen test za ta changa za asari point bial pali ani District AIDS Prevention and Control Committee DAPCC siaha chutkoma siaha district din hunhi tarlan ania siaha districta kumsangni somni pali achanga sangni somni panga chunga naw pai zakwa somnga pani endik zinga HIV shikpai pasari mu chwani in endik zata changa za abial point pasari pali ani National AIDS Control Organization NACO in abwat sa HIV estimation data a siaha district hi priority list sa a omega HIV shik in kai chon tamna ber chu shiao in man chom ni in HIV shik pai mu chwa achanga za somsari pakhat point paruk chu shiao in man chom achanga kai anni lunglei district AIDS prevention and control committee po nimin khan an chu khoma kumsangni somni pali changa sangni somni panga chunga lunglei districta mi sangruk zathum somsari pathum endika changin HIV kai mu chwa za somni pathum za apakhat point pakwa pathum an oma naw pai endik mi sangkhat zaria somriat le panga achangin HIV kai pasari za a bial point pathum pasari an kumsangni somni pali changa sangni somni panga chunga lunglei districta HIV kai mu chwa za somni pathum zinga somriat le pali chu mi patmei chiat na achanga kai ni in shiau thiang hlim lo in man choma changa kai somthum le paliat le an kai na chin chiat lo mi pakhat an oma mi za somni le pathum zinga mi somnga le panga chu kumsomni panga achanga kumsom thum le pali inkar ni in kumsom thum panga achanga kumsom li le pako inkar mi somthum le pakwa kumsom panga achanga kumsom ni pali inkar mi som panga le kumsom nga chunglam mi som pali anombok Larsapin FETA Special School for the Deaf and Hard of Hearing din champa voikwana lomna amanpui Mizoram Larsap General Dr. VK Singh and Nimin Khan FETA Society of Mizoram for Deaf and Hard of Hearing din champa voikwana lomna college veng aizola manpuya society ho tu te thok tu te de nule pa te malak na fak omati thua soi Larsap chuan bengong le rasiat na chhalau naw pangte pwal leo lewa Mizorama school chun chu Mizoram ta na meicher eng chomnung tu le mangai na le thorim na manga hlotlin na mu thei ani thua soya vo big naw pangte enkol konga in chung khura in enkol na in omje thui tak anei thu soin mangai na le anlaka beise na sang tak chuan naw pangte chakna pe a har sat na te paltangin du thu sam an thleng thei china ni ati FETA's Special School for the Deaf and Hard of Hearing hi May di som pakhat sang ni som paruka din ania principal pakhat teacher panga craft teacher pakhat le volunteer pakhat ten zirlai som ni le pali anen kolmek ani Kolasipa TB Umbo be pui 100 days campaign nikshai shivir chu deputy speaker in ahong Sarkar lai puin TB Umbo Turabe Pui Atlakna 100 Days Campaign Nikshai Shivirtsu Nimin Khan Legislative Assembly Deputy Speaker Pulal Fam Kiman Kolasip Circuit House sa Hongin Nikshai Shivir Campaign Motor Availiam Deputy Speaker Chuan TB Chu Adam Doi An Mu Chua Ma Khatsuan Tidam Theilo Natna Nichinin Natna Chibayom Takani Atia Adam Doi An Mu Chua Tak Nu Ero Chuan Natna Enkol Dam Thei Ma Se In Kai Chon Ero Ol Sam Taksi Ani Ati Pulal Fam Kimat Chuan
Mizo society chu ahuhova thil ti chi kan ni awangin TB le natna dangpo mi pakhatin avei chuan midang tan veina chance atam atia film khur achul thu asoi TB veilo tur chuan taksa ti chaka ti shisela poimo a insoi zoi le ele in shisel kan echin apoimo atibok senior CMO Kolasip District Dr. RK Lalthamonan Kolasipa TB vei antam thu soin kumin January achanga April thlengkhan TB vei thar somsari vel mu chwa ani thu asoya TB umbo be pui thak chungin Kolasip District a khom te fan chwa vek antum thu asoibok ani Nisits OTRI Nwaya Malakna Mwalung Thua Alternate Gravity Water Supply Scheme of Aizol to Nimin Khan PhD Minister Professor Laniloman Ahong. PhD report ta Landanin Alternate Gravity Water Supply Scheme of Aizol hi Nisits Sumcheng Vaibel Sesasong Pasari Point Pathumbial Pathumpanga Senga Siam ni in Cram Infracon Private Limited le Vikas Associates te chang kopin he na hi anthoka he project a hian hwalturam chunga dilzola 2 liter vaibel sezani somli pariat dong tui khwa Ardendam siam ania tui hi songbola ni nuwa 5 mm zali somnga alian kilometer somthum le pakwa sei mangin mwa lungthutlanga tui da kholna reservoir 2 liter noi songpanga khol theina chunlu ani Mua lungthuram khum tungpe nga changin tui MLD thum chu 5 mm zani alian kilometer som pathuma thui 5 mangin Trinity Hospital bulthleng luang phele in heta chang hian lak pen le ania mual puilama MLD ni le mission veng thang lama MLD khat chun lu le tur aniang a pipeline zongzong thui zong kilometer som ruk le paruk ani PhD Minister Professor Lalniloma Chuan kumsang ni som pariat achanga kumsang ni som ni pangathenga sarkar na siam tu party pathum le PhD department ta thoktu te chanem ngai na le impact na awanga he project hi hlotling ani thu soin ma lo la to tu te malak na lom omati thu asoya khole kol phetha rin ngai lova oi tlan be chana tuila khole semthei tura ro manna chuan inren chemna konga na satakin mason na athlen nge be sei thu asoibok South Tuipuibial to MLA Puje Jelal Pek Hlu an Abial Chung Mi HSSLC exam sangni somni panga apakwana malsom sangi na thial electric veng ne na MLA award sangni somni panga ahlan Puje Jelal Pek Hlu at Swan HSSLC exam sangni somni panga a commerce stream pakwana malsom sangi Oikos Higher Secondary School Aizol na thial electric veng a cheng ne na avuin khan MLA award sangni somni panga ahlana he choi moina hian cheng singa akeng tel ani MLA award thlan hun hi ZPM Chalai Office Republic Veng Aizola nei ania ZPM Chalai President South Tuipuibial to MLA Puje Jelal Pek Hlu at Swan Abial Chung Mi zirlai ten an zirna konga ma an son zel theina turin an ma a ading zel don ti asoya zirna konga theitop chwa zel turle bial mi puile Mizoram ta na an thiam na le finna te chenfak omni turin zirlai te acha bok Lai Autonomous District Council LADC a ZPM Legislature Party ten LADC a thoktu ten hlo an lak ngei theina turin ma an lamek ni in an soi LADC a thoktu ten hlo an lak theilo chungchang a hian ZPM Legislature Party ayo in MDC PLN Lalmachwanan Chief Minister Pulal du omale DC NMA Minister Pusilal Soivunga te hena le kha thelutin LADC hnoya thoktu ten hlo an lak thwai theina tura theitop chhapui turina ngena Chief Minister le DC NMA Minister te point ZPM Legislature Party te thuthlen chu theitop chua an lo bo zui tur thuan lo shil nia thudon ani LADC hnoya thoktu ten thlanni lo an lak to lawa wangin longtlai khopuiba ka district chunga harsat na athleng mek nia thudon ani bok longtlai West Bial to MLA pusi ngun lian chunga po in LADC a thoktu ten hlo an lak theilo chungchanga hian DC NMA Minister Pusilal Soivunga le Secretary Finance Department Puram Chhuana Baka Additional Secretary DC NMA Puarlal Chan Himate mu in thil omzia te azot fia Finance Secretary chuan DC NMA le lar sub office lamachanga le kha siam fel ngai te a fel huna release ngal the ani thu alo shil ani hemi chungchanga hian pusingun lian chunga chuan DC NMA Minister Pusilal Soivunga hena po thil omzia shilin LADC hnoya thokten thani hlo an lak to lo awanga har sanna an to thu te athlena DC NMA Minister po in LADC hnoya thokten hlo an lak thwai theina tura lar sub office bo zui ngai po alo bo zui tur thu pusingun lian chunga chu alo shila lo chungchanga lekha poimo
kalpo siam danglamin atharin an kaltir ngal niya thudon ani bok. Mizoram State Commission for Persons with Disabilities pivanlal diki sailawin voin khan longtlaya borsa pisa LADC pisa District Hospital Government Region Higher Secondary School le Government Longtlai College tetloin rualban lote tana ol samzo kador thei anni le ni lote a enfia. PWD Commissioner Pivanlal Diki Sailo Chuan Accessibility India Campaign Nuaya Rualban Lote Panthe Ilona Aomem Ti Zirchiang Tura Longtlai Chutlo Ani Thu Asoya All India Campaign Ani Angin State Shanga Malak Mekani Thu Le Hemikonga Hian Mizoram Apo Chakta Malak Ani Thu Asoi Pivanlal Diki Chuan Zirna Inle Sarkar Building Zongjong Chu Rualban Lote Tana Thlen Park Ani Tura Niti in Toilet Bathroom Apo Rualban Lote Man Turbik Siama Chulati a India Sarkar in Rualban Lote Angai Poi Mo Hle Ti Soin Sarkar Hun Poi Mo Le Thil Ti Kalphung Engkim Anshiat Ve Thena Turin Interpreter Sign Language Thiamte Amangwar To Hle Ti Asoibok PWD Commissioner Chuan Mizoram Sarkar Point Sign Language Thiamte Amang Changkai Chauchan Mek Ti Soin Longtlai District Changa Sign Language Course Zir Turpo Lozong Turin Cha Zankhat Thila Rualban Lo Theivek Kan Ni Ti in Theito Pa Rualban Lo Te Tana Thokzel Turin Longtlai Mipuite Asombok Ani. Mizoram Sinod Nwaya Family Guidance and Counseling Center FGNCC in Tun Thani Som Pathuma Changa Kaushan Shrai Tu Te Pwala Pastoral Counseling Training Voice Somlina Abuat Sai Chu Nimin Khan Zofel Ani. Training karna inkom ni zana neya Sinod Moderator Reverend R.C. Langhak lianan training chuak ten hena certificate thlanin thutcha soinghala trainee ayo in upa R. Lalropuyan thutoya soibok Mizoram Sinod Hian Counseling Center Pakwa Mission Veng Bongkon Vaivakon Champhai Serchip Kolosip Nunglei Mamitle Khosola ti anei meka Heng Counseling Center Pakwa te hi Kumin March ni ko thleng khan pan tu singriat sangkhat jasari somni pariat anom to a Kumin bika mi sangni som pakwa in an panto ani FGNCC Hian Pastor Le Kaushan Shrai Tu Te Pwala Counseling Training Abuat Sai Chinba Ka Kaushan Mal Bial Huap Presbytery Huap Le District Khopuya Te Christian Sungko Seminar Campaign Le Counseling Awareness Campaign Te Abuat Sai Chinbok Tunchum Training a Hian Te Khang Bial West Phaileng Tinthar Bial Dampareng Pui Bial Zongmun Bial Chetlang Konveng Bial Tuidam Bial Swarlep Bial Le Dairam Sinod Achangin Kaushan Ayo Mi Sopni Pasari Antil Ani. Sinod Literature and Publication Board SLNPB in Kumsangni Somni Palitsunga Library Chale Christian Tlang Authuziak Chalo Manimin Khan Asema He Malak Nahi Sinod Inkom Pui Sangni Somni Pathumin Lekhabucha Chiarlama Janlak Tharni Se Tia Alaurel To Bo Zuina Ani. Kumsangni Somni Palitsunga Christian Tlang Chanchinthar Ii Thuziak Cha Lomandong tu Reverend Zosang Liana Kolni Mission Veng ni in a Lomandon na Thuziak chu Khoya nge Munthiang Lim chu ti ani Mizoram Presbyterian Kaushan le Khotlang Nunsiam Chat ti thupui mangin Dr. Silal Engkima Vaiva Konveng thlang le inpum khatna ti thupui mangin Reverend VL Loya Shan le Mission Veng ten Consolation Prize Andongbok Library cha Lomandong tu Vaiva Kon Kaushan ni in Mission Veng Kaushan le Salem Veng Kaushan ten Consolation Prize Andong Christian Tlang Authuziak Cha Lomanchu Sinod Moderator Reverend R.C. Langhak Lianan Semin Executive Secretary SLNPB Reverend Dr. K. Lalom Zualan Library Cha Loman Asem Thunga Christian Tlang Awa Thuziak Cha Loman Thuziak Le Cheng Singkhat Consolation Prize Cheng Sang ni aniya Library Cha Loman Thuziak Baka Cheng Sing Thum le Lekhabu ni in Consolation Prize dong tu Cheng Sang ni le Lekhabu Andongbok ani Mizoram pon lam chanchin ilo ngai thak chhun zomang u India rama shisel na lamboi pui tu thunei tu sang te chuan tun hnaya COVID-19 shi aleng na sa chande to ti vo in khan an soya Mumbai kumin me thachungin mi somkwale panga an positive to a Chennai lama po adar mek ni in an soya India ram puma COVID JN.1 variant hi case zani somngale pasari mu chwa ani to
India Ram Health Authorities te chuan COVID-19 shi hi Asia Ram hun chen khata adar le atangin an ngai ven zui ngal charchara Hong Kong le Singapore a COVID-19 shi adar thar le atang khan India Ram din hun hi thunei tu te hian an endik renga COVID chipui dar masa jok ne na te khin chuan tu na India Rama adar dan hi chu alana savak lawa heti chung hian Mumbai Chennai le Ahmedabad khopuya te chuan he shipui hi muang chang in dar ma se in kai chhong anom zel ti finfia ani COVID shiadar le mek awang hian India Ram state changchang te chu anin pwa cha na sangal le a Pune khopuya te po case mu chwa omlo ma se khumsom nga anra manloka Karnataka a Shikai Somparu Gujarata pasari mu chwa ania mithiam te chuan WHO in kumsang ni somni pathum me thla khan COVID hi omto lo angin soima se tuna shipui leng thei ani thu an soi tuna shileng hi athongna vakri lo thung Bangladesh Interim Government Prime Minister Lailok Mohammed Yunus chuan Indo-Pakistan buaina a Pakistan athop ni inalanga hemai hi du tok lovin China tlo in alohan betlon le a hengte awang le India bungrua laklu akhapa wangin India chuan Bangladesh achanga bungrua an laklu chu atitop ani Tun machanga Bangladesh puina sa MM2 India phatsanin Bangladesh PM Yunus hian China chu MOU point kuangot azia puya India Marchak state pasari Seven Sister chu leb nei loram landlock ani thute asoi war hle India Marchak akal tlang theinan Bangladesh chu China tan ain hong ti te asoi ba ka Bangladesh seaport chu China man arem tibok China hian Bangladesh hi dollar billion ni point pakhat apuk tir don ani India chuan Marchak state pali Assam Tripura Meghalaya le Mizoram te kaltlanga Bangladesh bungralak lu chu atitop ngala India ne na inlai china cha nei tumin mala le ma se India sarkar chuan Bangladesh chu a hoisan tari a Bangladesh hian US dollar millions asari somsari a hlau tura chhut ngala ni a abung ro thon chwa aza a somli le pahni achana India rama hian plastic lama siam te thomhno te laduang te thil inchi le adang te athon na sa thin hle ani Ministry of Home Affairs Government of India chuan India Ram State le Union Territory te cheu chu dan lova Bangladesh le Myanmar mi an huam chunga omte zong chhuaka dan anga anrama thon hongal turin ati Home Ministry hian chung an mizon chwa te chu shengin India khwale tui anga inchala India Ramadan lova cheng mek te chu ni somthum chunga an documents te finfia the ani lo chuan an ramathon hovek turin atia MHA hian amapu in state le UT te chu dan lova India Rama pem lut te chu jong chwa ka thon ho turin an thu nei na mang turin alo ti to Home Ministry hian state and UT te le an huam chunga DC te chu khauta ka mala turati in an district chung chawa police te nen changkopa task force din turin atia ani hian dan lawa pem illegal migrants te chu anthon ho ma a da lai lok na mun siam turin atibok dan bo che tu te hi foreigners registration office ten anthon kiranga state le UT te chuan anthon kir tu te chu mumal takin an chin chha vek turani a center lamnen thatin ni som panga a thule hla anin shil chinang thon chwa hun bi hi atop ni emo siam ani lawa malak char char tur ani India le Myanmar ram ria Assam Rifles in tamu PDF som an thata NUG in India sarkar hne na zang na domna an phut National Unity Government NUG Myanmar in Tamu People's Defence Force PDF camp pakhat omna India le Myanmar ram rishulami chu India ram riveng tu Assam Rifles 10 lu swa in Tamu PDF member som an that ni in an soya poi anti thu so in Tamu PDF member thi chung te hne na zang na dom na peturin India sarkar an phut thu an soibok Tamu PDF camp ta hian me ni sompali khan Assam Rifles te chukalin camp ta mek mi pui sipai som tenen thu in hu fulo pal nein ral thuam nei chazok le member tamzok Assam Rifles chuan mi pui sipai som chuan thatamai nia soi ania India sarkar po in Tamu PDF member som thi na chu afin fia to nia shat ani thu NUG chuan an soi Tamu PDF camp ta changa lavak lova ral tlan camp ta omten an soidanin me ni som palitlai da rukle achan vevel khan Tamu PDF camp pa mi pui sipai som te chu Assam Rifles in an mana atuk me ni som panga jingdar sarile achan vevela Tamu PDF camp pa ration petura kalten an chian te chu an mutalo ni in an soi Indian Army thu chwa chuan news
New Samtel Khobula Indian Army thu chwa chuan New Samtel Khobula helpol engimozat an omawangin sipaiten bepuyan thlak ti atar lang nin NUG chuan an soya he in thana chungcha nga hian NUG Myanmar chuan me ni somni khan thu chwa chamin Myanmar ram zalen na tura beitu zinga mi tamu PDF member somte India ram ri veng tu Assam Rifles in an that chu poi an ti thule mithi chungte hne na jang na dom na petura India sarkar an phut thu antar lang bok ani Kati som kha Chanchinthar kan puan thei de chu ani e